Batswana. Welcome to Tikano. Oka naba. Dumela ba. Dumela sir. Ra ke bilwa go tema tla frame basha. Ke a go amogela mo Tikano. Dumela Mr. Basha. Re bitsa ya la go te Prince Shopping. Mr. Chopi. Ke mo go be yo mmotano ile gore ke tsenya di CCTV camera le di intercom. Ya no ne ke bone tendera ha canceling hale. Ba mphile purchase order. So se se iragalang ke gore ne ke sena one ya no financial power ya gore nka khona go ira tiro ya me e leng gore ke setse ke ne tendera teng. So be ke bona le bapaditse mo maranyane mo Facebook mo Facebook gore le ka khona go nthusa mo semong se sona le sonese. You have come to the right place. Mo Tikano. Re Sepache sa Batswana. Re thusa di company tse di nyenyane le tse di hagara. O tla le tse di tona. Ka mo go bitswang go te purchase order financing. How we need tender kwa government kgotsa mo counseling kgotsa mo dingwe tsa dikoporasi tse di tona o sena madi a go e finance re ka go e finance re thusa gape le mo ka mo go bitswang go te invoice discounting re ka go thusa mme di requirements tsa rona di mo tlhofo hela re batla yone purchase order re batla le quotation from your supplier because na ra go duela yone directly SIPA documents ra certificate of incorporation di company extract tse di supang gore company ena e ownwa ke boma re batla bank confirmation letter re batla tax clearance certificate re batla di ID tsa di director tse di certified a ke a go Mr. Basha kana ha ke goroga yana ke taela ke tswa go bokala ka kwa ra mokgabane so ne ke batla go itse gore ga gona di office nyana tse ileng gore di gaufi le go ke leng teng kano ka gore go takwano go ampaballa Mr. Chopiro Tikano ya manele le hatselotle re teng mo gaborone e leng gore e ka thusa metse e le metsana e leng gore e bapile le gaborone ke bua jalo ka bo manyana ka bo thama le bo kae re teng gape le kwa central re na le office ko Phalapi e leng gore e thusa bo Mahalape bo Serone le ka ha tswaponyana ko ramane le hatselotle re na le branch go botona ya le bo e leng gore bo thusa gone ka kwa ko Francis Town bo mo Francis Town bo thusa metse yole e otlhe e leng gore bapile le Francis Town bo Tonota bo Mosojane bo Tshesebe bo Tsamaya bo Masunga bo Changade re na le branch ko Maung bo e leng gore bo thusa batho ba Maung ba Shakawe ba Sehithwa ba bo Gumare le ko bo Skondom Borotota re gongwe le gongwe mo Botswana ramane le hatselotle Mr. Basha ke a utlwa gore le khona go nthusa nne ke batla go itse ka di interest tsa bona kana batho ba tura konte kwa khantelo e thalaisetse le nthusitse mme go sena se ke se rotenelang bana go lwapeng yano le tse re profit ya meo di interest rate tsa rona di ko tlase o ka tshepa Tikano o gakologela gore re na gape le mo go bitswang ya le go te invoice discounting ke mo e leng gore ga o se o editse tiro o setse o invoice o e se duele ke client ya gago re ka kgona go neela 60% of your profit. We can also finance mobilization of the resources tsone tsa tender e winne di requirements tsa lona di motho ya Mr. Basha na kana ke ta ke tshogilela ke re go mo go batwa le menwana kwa o di tshwere mmetsone ke tshwere sengwe le sengwe se e leng gore se teng a gre wa bona nyametle ke le bile Mr. Chopiro nya le go filela thank you say ya no la buena mo gonna mona o wai nna le ga di mo Tikano o bona 24 to 48 hours e tla be se re boetse go go wena yeah thank you say gakologelwa think funding think Tikano re Sepache sa Batswana.